Ukraine le Russia te indona kalmeka Ukrainian nula in fiamna lama anchuan vor Olympic silai in kasiak na a gold medal lo hon to chuan Ukrainian sipai azoma Russia sipai te chu avauzui ngal ei tina hun po in nei lovang atia asilai ka thiam na chu anram hum him na tan manatum kumsom ni panhimi Christina Dimitrenko hian kumsang ni le som paruk Youth Olympic Games a khan biathlona gold medal alola toa he in fiam na hi vurtol chunga silai in ka siak na ne kumin February tha khan anram khothang lam kaparthian tlanga khovel pum huap in ti siak na a tel turin a in buat saya masen ram chunga Russia sipai te anron lut ta sia chu chuan engkim aron thak dang lam ta ne anram buai ma hian Christinai tumdan chuan February ni somni pasaria Switzerland apananga inti siak na atel nuwa Italia akal le dona mase chumi aya chuan Kiev le Chernihiv indona rap thak tak mai chu ahma chon ta thunga anram chan nan hian Christina hi National Guard of Ukraine a in pek phata ne Christina chuan hetiang hian sipaya tangin ka hun ka hmangang ti ka ngai tua ngai lo mase heti ni ta ka chuan hlauna nei lovin ka mel ma te chu ka hma chon do na ni atia ka thiam na te hi Russia sipai te lama ka hmang do na mel ma te chuan ei ponti man lawang atia biathlona silaya man thin chu thisen chuana ta na man thin indona silaya thakin aleklam azirzuita a engral thuam po mangila melma te tan ator hlel om theyang ber ni katum dona atop thlengin katrangang nena kanchang ngei turani tina soi hetila hian voin inrin ni khan Russia chuan Ukraine ta tur khothlang hovin ral thuaman pek thahnem tak chu anti chia ninan soya hemi chungchanga hian Ukraine chuan thu chua anlasiam velo thung Russia hian Zitomir Bial Kiev khothlang lama Ukraine sipai te ta tur khothlang ramin ral thuam anthon chu anti chia a hengzinga hian tuipuya tanga ka chua chi cruise missile caliber tepo atel ninan soya an defense ministry thupuang tu chuan US le Europe ram sang atangin ral thuam te hi Ukraine thon lu turania a thahnem tham khop mai athlen na tur Donbass Ukraine sipai te hnen athlen main Russia chuan ati chiat sakta ninan chala hebaka hian Odessa a tuial thei anche khol na chu ti chiain Ukraine in dau thlona Su-25 panile drone som pali an kap thlatela Ukraine command post tam tak chu anti chetel nge ninan soyane February ni somni pali atang khan khothlang ram te hian nasatakin Ukraine chu ral thua man pe a Germany phei chuan indo pui pahni na hnuwa ral thuam thon chua chungchanga avoi khatna tan dan asiam danglam hial ani kha khothlang ram ten ral thua man pe te Russia laka rek na natak mai an kalpui te chu sipai tel lovin Russia laka hian indo na an kalpui tin Russia chuan alo soi to thina ne Russia hian nasataka anin chule Ukraine sipai ten thei to pa an ven him hun rei tak chung lak thei lo tura an lo tran na Mariupol Azovstal chu an thunun to ninan soya Ukraine chuan hemi chungchanga hian engma an la soi lo thunga Russia chuan kan la to ti mai lovin kan chua zale ne ti trongkam an mangdeu kherane Mariupol hi Russia hian an la pum hlu mani chuan tunin dona raman la ka chuan adu omber pol an hial ome thlathum chung an huala civil mi sang tel an thi phaba ka mi sing tel an ral tlan boka he khopui hi chan khan thatak niin Russia le Crimean Peninsula thlun zom tu ania
in kana satna Donbas biala Russia chuan olsamzokin asipaite athiar lut heidona Ukraine tan longcholna hmun poimo tak ani bokane Russia soidanin thil siam chuana hmuna trankho Ukraine sipai sangni chuangchu tho tran ni khan anin pe a zirtop nia mi zanga dang anin pelea an sipai man te hi indona poi khoi tu tin an chung thu rel sak ani mai thei nia soyane kilometer som pakhat chuang he thil siam chuana hmun hi car engemoti chung chu in kana satna lai ania Mariupol hi Russia hian an lapum hlum theni chuan tunin dona hian an mai awan pha ve thei deuh ta ome tin military expert te chuan an soya hlotlina ti tham soitur an nei ve to an ngayane US intelligence chuan Russia in Mariupola Ukraine sipai tran khona hnungber Azovstala ne na achang hi antan lomna afam kim chuang lo nin an soi ve thunga inen thlak na le ramchin thli thlaina ta na an man UAV chu an chan na sa hlea man tur anin dai to lo nin an soi ve mek tun boina hian UAV hi Russia chuan an mangtangkai ema melma te an bei tur thli thlaina tan te le rohman na siam na tan te mason le tolkir na thlengin an mangtangkaya mase ka thlak le electric manga na thok theilo tura siam atok na sa hle UK Ministry of Defense in an intelligence te report anti chua chuan Russia hian UAV hi an hlohnem to hlea tunang zela an chan ani chuan intelligence inen thlak na le thli thlai konga Russia sipai te chuan harsat na lian pui antok theidon tin an soyane Ukraine boina hian karle hian thalina athleng don ta a Nizan Khan Ukrainian President Zelensky chuan Russia chuan anram chunga inle mun ma anti chiat manchu anpek ngei aphuta building te anti chiata puak theithil ne na anchet na zang na dom na angiata inrem na thuthlunga po tel ningei se adu tia soi voina thu soya chuan Ukraine chu Russia sipai te anram chunga anom chung chuan antlom don lo tia soya chuti lain he boina hi do kan khat kil bakin are theidon lo atia rampahni te hian in biak na nei ma se in rem na ero an nei theimeu lowane Ukraine hian tun boina hian US dollar tlugle ding on za chuang chu an hlo to ninan soya boina are hnuwa leirem rable tur chuan hun le sum an du hle don ninan ngai Ukraine hi khothlang ram te chuan an la pui zui zel boka voin khan US President Joe Biden chuan Ukraine puina tur dollar tugle ding on somli chu athe chuak lea he tran puina hi Congress chuan alo pom pui to nge ngeya ral thuam le adang leina tan Ukraine chuan an mangdon ane Ukraine hian Russia laka Kiev an hum him theya Donbas biala Russia let tumin tranan khole meka dollar tlugle ding on somli hi September tha thlenga pek turniin ahma a US in tran puina alo pek to dollar tlugle ding on som pathum point paruka tang chuan atam ta hle tran puina sum dollar tlugle ding on som ni chu sipai le ral thuam lama man turania Russia ron pong zel tur laka in vena ta na tiane dollar tlugle ding on riat chu anram economy siam thatna ta na ti niin tlugle ding on nga chu Ukraine lo nei na tluchia wanga eitur in dai lo na thleng mek phuruk na tan anianga an boina hian Ukraine khochak lam anek ta a Donbas bial chu kantar lan tawangin in kana satna hmun niin Russia le athlop tu te chuan tranan khoa Ukrainian chua tumin thapui an thove boka Russia le athlop tu te chuan hum him mai ba ka ramzau tumin tranan khoa Ukrainian chua tumin thapui an thove boka Ukraine hian indona ramle mihring lo na sa hle to ma se Russia po an bang chuang lova sipai an hlo na satawangin
sipailak be puite po an thlak nge ani kha Russia in Ukraine run hian NATO le European Union te chu atitrang rual zual sawa ramin ngai lo konga boruak achemal zual sau ati theibok he boina achu ma chuan US ngai mo ber chu China ania ma se tuna Europe mar chak lam a hoya khothlang ram te chuan Russia tho hi ni lau om chu ni tiril ru an puwa chuwangin Finland le Sweden te chuan NATO zom an thlang ta ni kha Finland in NATO zom tura thutluk na an siam phei chu Russia hian angai mo le zuala gas apek thrin chu voin khan ati top le to amana dollar ain robulin min pero u antia Finland hian andu lo wangin gas an pek chona chu anof zuita ne Ukraine boina hi re poni se Europe khochak lam boruak hi chu are lokin arinom lawa an buai chan ber pakhat khothlang ram te hian min ron nek tama ma e ti chu apun lun zual sau don nia alan wang ania Russia hian chu athlir liam mai lowang hei hi expert terin dan ania Ukraine boina hian ngong alanein khovel kalphung chu a mel mang athak danglam tura an ngai bokane